ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ukpa jung hybrid kit dor lang mar banyang ubla sya Pyniap ki Runar haga shnong tengar ula dawai ki bor jung an but Sdien Phasi Syndon ki Runar ki bedon ketiben Pyniap yu Khun Jong uba sinshar nong hinda ringkat ke kurim ke kong diona mar banyang kelele binye shimbin talang haga jing thang mamati bat haga signature campaign bela penlong de ki laiseng bekin thop de ki KSU ka RBYF bat ke FKJJP haga shnong patar khama haga ar pasau turik uram phang ar jar fusau Hagi keren bagi nong thok kubor uba sinshar nong hinda ulapen pau shisha jing so sik thang mandot no elo jong ukhon ba it klempat depor tang jing na dusman jing kiriu transnam kibra khat jubor ke jing em ba lui jong ukhon jong ki shu ula ong ba kumuk pau bala besar ba penhe pensan yelo jong khon umla ban pedang ke jing sha Pyniap jong khon ha kiriu transnam Deban le tenge ba saka talai Phasi simo ka jing kwa jing kumuk pa bala doi Khun Ông bong đang công tác, kalau kum ni kata marba nga ngadang wan bela mo, jangan wan bela, kawan hayeng pikun pak, dan ra, dia bang im dan tengah keli kan, keli pada Jong lalai siang, dia kan mesim juga pak ngam sohun mo, belum dia la don hadut new bajer 4 wan mo. Liwat kan liwat sono ngam lap ra jangan lek sturum lap jangan la suhun ngam sim le se la lek siang bah yeng mo se lek siang bah yeng mo jangan kum dia ong ki liwat ong ya kan lok jangan lak so bitar ngam so dom de akasi babut akasi blai jangan la liwat biang kan step liwat pai siang bah yeng Ramadan ra pai sono Ramadan kali nak kena para kena ro ngam lap ra yo I menem step tambah ilek sono ngintip ra ki ong de apa layawat katokane dengan kumlek no siang la lek siang pete de kajar ngam so bangsu bang dengan liwat yang Khun kan de warga si perlok ngasong kai perlok sipang jala janmien taton hi tharai sau bajiem tu la liwat yang liwat ngawat hadu bandamiet de du bandamiet hadu new bajiem tu selap no kan da kam dia tangkata ya Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center